Oci! Čau, synak, jak bylo ve škole? No, dobre. A dostal jsem jednotku. Pozeraj. Dobrý, synak, výborně. A z čeho si dostal jednotku? No, dostal jsem jednotku z matiky. Tak dobre, to si teda šikovný a nechceš napríklad do kina, niekam nechceš ísť? Áno, chcem ísť do kina. Chcem ísť na SpongeBoba. OK, teda čekal som od teba, že pôjdeme na nejakú tú rozprávku, takú nejak nevím, ale môžeme ísť aj na SpongeBoba. Tak stojíš, no? No. Tak synak, tak ďalej. Čo synak, ideme teda na Áno, ideme do kina. OK. Áno. Dobrý, Dobrý, tady ja by som poprosil 2 lístky na SpongeBoba a ty si chceš dať popcorn? Ja by som si dal ten stredný popcorn. To stojí 5 eur. To stojí 5 eur. Koľko? 5 eur? Za 2 max. Tak teda kúpime 2 stredné a dáte nám ich dohromady za 4 eur. Pane, vy mi dávame maximálne za 2 eurá, tak to bude stáť 6 eur. 1. Ale môj syn dostal jednotku, tak za 5. Dvoj. Tak ale nikomu to môžete povedať, dávam za Dobre, víc. 1. dobre. A keď si dáme ku tému pit? Toto stojí, táto kokavka stojí 1 euro a toto stojí 1 euro. No. OK, tak keď stojí popcorn za 2 popcorny, tak za 5, tak toto nám dajte za 6 a zoberieme si 2 pitička. 1. OK, tak v hotovosti alebo v kartu. 1. Ja poprosím kartou. 1. Ja dobre, ja zaplacím. Ty máte petičko, Díky. piváš. Dobre, díky. A sála? Keď chcete normálnu sálu, že sa ti trošku bude úzkať nohy, tak to stojí 5 eur. Taká, že kde máš iba pád na nohy, tak to stojí 10 eur a tá VIPčko stojí 11 eur. Dobre, a teda zeberieme tých za 11 euro a dobre, ideme. Díky. Ešte na mňa. A keď budete na tej VIPčko, tak tady máte také trčičko a tam, keď si to strčíte, tak budete mať masáž a na druhej strane budete mať že fajku alebo krížik, že keď to začne. Dobre. 1. No, synak, akože to dostalo, ale dúfam, že to žiješ, OK? No. Tak ideme teda na film.